Bengene bikoze kugira ngo mbana nkuru biriya bintu atongera aho mwana. Nimara kuba kinege umurozi maze kumucinege ngomba kuvura umwana. Na wundi ndamutse muvuye nta bikura mu bimwambura. Nabandi banameze nkuru kumara maze kurutare. Urabona ko ari kintu kirimo Qual é o modo para pôr? Plano para pôr na irava. Nunca. Eu vou tomar para não Ele mukare muri amazi. Woti ikorwa kumana wanjye bese nshaka kwizanga. Ibyo mukoresha kumurogera byose bishaka. Ibyo kabana mo kabiri. Vai bom. Isafuriya nta kintu cyari kirimo. Ni hono itabi. Tayindi yo ni misasi doringi. Ngai kwayo. Doringi. Kini y'umwana. None se imisatsi ubwo y'umwana igeze hano ite aha turi. None se ko wese nze ndabisobanura neza. Kandi bikwereke. Kona cyamaze kuba. Iri ni gufuje ku mutwe w'umupfu. Ubu rero ngiye kubereka umuntu aho umwana wanjye bamufungiye. Neza mbere ko n'uwabikoze wari we. Icyuma aribonye? Yaribonye. Urabona nta kintu kirimo? Nta kintu. Umwana wanjye mwamonye aherereye? Namubonye. Dore nguri ari bura nta kindi kintu yaho. Bura nta nubwo karibuni. Mwamonye nawe? Namubonye babiguniye mukuru wanjye. Inde? Ni Manuel. Manuel ni mukuru we ni Usaburi. Mupfana iki? Ni mukuru wanjye. Uyu ni mukuru wanjye. Icyo dupfa ni ikibanza umva tugatanga imiti ivura inyatsi, tugatanga imiti ivura uburemba, tukagaruza ibyibwe, abagabo n'abagore bafite bagirwa sera mu rugo turabunga bagahura. Dukora ibintu byinshi cyane bitandukanye. Kereka turi muri nka mu masaha 3 tubivugana n'abasobanurira kuragiye rero nta kibazo. Haje umuntu amase ashaka kungana kuko twe niba utari hano hafi anga agenda kuvura niba buri muri Amerika n'ahandi hose. Ndakuvura icyo ubanza kunkurira nuko umpa nimero 8 ifoto yawe. N'amazina ya yombi n'amazina y'ababyeyi ba papa na mama. Ibi ngiyo mbifite ndagukurura aho buri hose kwisi. Nkabona igishushu cyawe ari cyo nkuvuriraho.